어저로 대시하는 하에 넌 다니고 사나무승호 드니 TTAADC 합방바이 어 TIPRA Idol Season 2 니 Grand Finale 드니 사워 부스 타모 만랑노 승시야 피아바 TTAADC 합방니 버각티케 2 legs check रजाकनाय winner no ताई लोगी वो तारा सोंकर Industries Private Limited नि बखाक्तिकै कैसा स्कूटी ताई लोगी वो कैसा ट्रॉफी रजाकनाय first runners up no रजाकनाय 1 lakh rupees check and लोगी वो कैसा ट्रॉफी रजाकनाय आवनी लोगी वो कैसा 48 inch नि TV कैसा रजाकनाय आवर रजाकनाय ES Group of Industries Private Limited. Boniagulo, second runners up manai kaisa trophy, 50,000 rupees. Tai 50,000 rupees check manai. Fourth manai 15,000 rupees check and avani yagulo fifth prize manai 10,000 rupees. Padaro ang koine yang osini volunteers rong buskang phana bagai daktik lai. And tahu te book song. Nor joto ready tong wena ble. And so, are you ready? One last time, everybody. TIPRA Idol Season 2 ni winner Unka. Bloom's Mighty Ria! Let's welcome Bloom's Mighty Ria here on the stage. And Padi Odoro Bono Prize Yafana Bagay ang Nunginahanay Sini TTAAD Sini Habang CEM Sir Purnochandra Jamatiano. So in Toto Yapakorwan, come on, please, everybody. Ozarawo, ding, Ozarawo. First runners up, nothing Simalene, Taisinilene. First runners up, Inka. Any guesses? First runners up, Manka. Ananta Jamatia, come on, let's give him a round of applause. Bono, prize Yafana Bagayang, Numinahanai Sini. Baranggang Shuhel de Burma, EM, ICA, Sports and Youth Affairs. Balai Balai ka hambay, bongkay sini first runners up. Taniwo. And second runners up, takutay buksong. Any guesses? Second runners up. Boni Mungay, Ashmika Deberma. Come on, let's give her a round of applause. Bono, prize Yafana Bagang, Nunginahanay Sinibuskango. Sir Ravindra Deberma, EM Education. Bongay, second runners up, TIPRA Idol Season 2. Balai Balai ka hambay. Seng taklay kebono kibelia. Tai koroni nonobo. Tai koroni nobo seng renai henino saito laika TTAADC hapang no balai ka hambay maro. Kebono khasubalia. Top 5 contestant no. Je chukti je mansak jarate. Norokbo. Kaham no klaika. Henei borno. Je manmani yafalainay. Odoro nunginahanay. Fourth position. Dinesh Jamatia. Come on, let's give him a round of applause. Bono prize yafana bagay. Bono prize yafana bagay. Ang nunginahanay sini borong gnang Bishojit Koloy MLA. Bono ang kone yang osako dangso paina bagay. Tai boni prize money no bono yafre na bagay. So, kaya
khata thidi khebo jotnono जों खासोबाया तैखै बरनो चुबाय रहनानै चाइटक लायखा बनि यागुलोनो फादि नुइना हालायनाय सिनि बुसकांगो Nafuti Jamatia. Come on. Fifth position. And Bono Tejana High Yafana Boyan Koinahanai Sini TTAADC ni CEO IAS Sir CK Jamatiano and Koina Yango Dangso Buskang Penabagi, Tayo Prize Manino Bono Yapari Nabagi. Agbuksa Klailia Taklani Salo. And Aba Haikino Taklani TIPRA Idol Season 2 ซึ่งไปทางซึ่งไปเลยค่ะ and so นนจตนเบลเบลก็ทำไปมารู้ซึ่งอังกฤษเนี่ยยังสินีสารสนสินีอาดงสนjudges นนบางคนเนี่ยยังเราตับฟุตเซสชั่นงี้ตรงบนยากลนะอังกฤษเนี่ยหันสินีcontestant ตรงนี้มาพัสงโน